was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break my heart, I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the fate's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like fast, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the gas, you Aduh, sakit banget ini perut aku. Macam mana pula? Suara siapa itu? Wah, ada yang nonton film jorok nih kayaknya nih. Aduh, jangan melakukan hal itu. Macam mana pula ini? Loh. Ani, kamu kenapa nih? Lah kok bisa begitu? Kenapa? Kamu ini kenapa nih? Bukannya kamu lagi hamil 9 bulan yo? Iya nih Pak, perut aku sakit banget. Aku lagi ngidam nih kayaknya nih. Tapi udah hamil tua. Bisa tolong panggilin si Mamat nggak Pak? Suruh kesini dia. Oh gitu. Ya bisa aja sih. Lah cuman kan si Mamat lagi di Jakarta. Nanti deh saya telepon deh ya, suruh kesini aja. Aduh, istri lagi hamil kok ditinggal-tinggal dinas. Perjuangan sekali nih si Mamat ini ya. Iya Pak, tolong bantu ya Pak. Loh Ani, kamu kalau sakit jangan kayak gitu. Aduh, Bapak pikirannya nanti kemana-mana ini traveling. Aduh, sudah, kamu diem saja di sini ya. Aduh, nanti saya panggilkan perawat dan bu dokter deh. Gitu ya, kamu tunggu sini. Si Bapak mah bisa aja. Ya udah. Nggak usah Pak, nggak usah panggilin dokter. Panggilin si Mamat aja, suruh kesini. Oh ya sudah kalau gitu, siap. Waduh, Ono si Mere ngapain Ono ngebut-ngebut? Aduh, ada apa ini ya? Kenapa ini orang ini? Jadi ngeri nih, dia ngebut banget Ono, woi. Waduh. Hei kakak, ini kakak ada berita penting kakak, ini dari Jogja kakak. Kenapa tuh Mere? Waduh kakak, tolong nih kakak, penting banget soalnya kakak. Itu kakak, ada yang mau keluar kakak, mau keluar di Jogja kakak.
siapa yang keluar sih? Aduh, keluar-keluar apa, Mere? Itu kakak, aduh, istrinya kakak, si Hani kakak. Lah, emang kan dia mah tiap hari juga keluar kalau lagi kerja. Iya kakak, tapi kan sudah ada 9 bulannya. Apaan sih, Mere? Bulannya ada 9. Apanya orang bulan cuma 1 kok, bukan 9? Hei kakak, maksudnya sudah 9 bulan dia mau melarikan. Ya ilah, Mere, siapa yang mau lari? Kagak ada yang mau lari. Orang dinas kagak ada yang lari kok. Maksudnya tuh melarikan diri kakak, melarikan diri. Aduh, Mere, ngomong yang benar. Siapa yang melarikan diri? Emang ada yang ditangkap polisi? Hei kakak nih bodoh sekali ya. Itu, aduh, namanya apa sih? Melahirkan, aduh. Oh, serius mau melahirkan? Aduh, gimana ini? Aduh. Ya sudah kakak, langsung saja sana. Langsung saja ke Jogja kakak. Oh ya sudah deh, ya siap. Ya sudah, Mere, Mama pergi dulu ya. Iya kakak, hati-hati ya kakak. Iya, Mere, siap. Aduh sayang, pelan-pelan dong. Masa ngeremnya sampai nyublek begitu? Macam mana pula pakem kali itu rem? Wait, si Mamat nyumblek begitu sih, Mat. Ya elah, pakem amat itu rem. Mekaniknya siapa itu? Keren banget itu kayaknya. Mantap banget, Mat. Aduh, capek banget. 3 jam. Jakarta Jogja speeding. Aduh. Ayang Beb, kamu kenapa sih? Aduh. Loh, ini loh, Mat. Istri kamu ini lagi ngidam. Wait, iya nih. Aduh, Bayu sampai kaget loh disuruh datang ke sini nih sama si Ucok. Bah, macam mana pula? Iyalah, soalnya ada suara-suara gitu. Aku takut kenapa ini si Ani. Aduh. Loh, tadi si Merek ngomongnya melahirkan. Gimana sih? Ternyata kamu lagi ngidam. Wah, si Merek salah nih ngomongnya nih. Aduh, deh. Ya udah, Yang, kamu emang mau ngidam apa? Aku ngidamnya mau ngeliat kamu loncat-loncat di tiang listrik alias LAA. Wah, macam mana pula ngidamnya, aneh kali tuh. Aduh, Ani, kamu menyusahkan si Mamat nanti. Wait, tenang aja nih. Si Mamat mah serba bisa. Jangankan loncat-loncat di kabel LAA. Masuk ke dalam tanah aja bisa. Yuh, emangnya Mamat cacing masuk dalam tanah. Ya udah, kan kamu serba bisa. Kamu harus memperjuangkan demi aku dong dan demi anak kita ini. Dikit lagi mau lahir loh. Bah, macam mana pula? Enak kali ini dikit lagi jadi ayah. Wait, mantep nih. Kira-kira namanya siapa, Mat? Waduh, itu mah nanti aja deh nama mah. Yang penting ngidamnya ini keturutan dulu dah. Ya udah deh, aku mau loncat-loncat ke kabel LA dulu ya. Nih Ani nih, liatin aku. Iya sayang, aku liatin. Makasih banyak lo ya telah nurutin apa yang aku mau. Wait, si Mamat bucin banget ya. Bah, macam mana pula ya? Begitulah perjuangan suami tuh, harus menyenangi istri. Iya tuh bener kali tuh apa kata Ucok. Wait, aku untung nggak punya istri ya. Coba kalau punya istri, wah mintanya nanti yang aneh-aneh kayak kamu nih, Ani. Ih, nggak apa-apa, lagi juga kan dilakuin tuh sama si Mamat. Aduh, jadi suami begini amat, gak ada harga dirinya ini, loncat-loncat di tiang listrik. Aduh, rungkat sayang. Oh. Aduh, ya beginilah perjuangan suami demi membahagiakan istri. Apapun rela dilakuin, sampai loncat-loncat di tiang listrik, besti. Aduh, rungkat ini mah rungkat. Aduh, Ani, udah ya, Ani ya. Aduh, permintaan kamu aneh banget nih, Ani. Aduh, capek Mamat nih, Ani. Tapi nggak apa-apa lah demi kamu mah ya. Wait, si Mamat bisa bucin juga ya. Belum aja kamu bayi nanti punya istri. Aduh, lihat aja nanti. Pasti permintaannya macem-macem tuh. Lebih macem dari si Ani. Ya udah, jangan berantem. Pokoknya makasih banyak ya, sayangku. Makasih lo udah dikabulin permintaan aku. Ini soalnya aku tuh udah hamil tua. Jadi tinggal nunggu mengeluarkannya saja deh. Wait, berarti dirisenin dari kandungan dong. Dikeluarin maksudnya.
Iya, kurang lebih seperti itu. Yaudah, semoga aja anaknya sehat walafiat ya, cantik seperti ibunya. Kalau nggak cakep seperti bapaknya, anjay, lebeo. Aduh.